Salibonani bantu bakithi silamukele kwezakithi TV igama ngoCruise ijaha la komoyo ke ngiyazi abaningi ngijwayele ngangale kwecamera cause namhlanje na indoda yakoMkandla engibizile athi ngiye ngangapha kwecamera la njani futhi ngiyaphila konjani yeah so now ngizaxolisa ukuthi break up iloze nini ngiyazi ukuthi njengesoma business ohlala ebhizi yeah so short notice ukuthi ngubize lapha into encane okay omunye umuntu kodwa ngapha thina ekampanini ibe nkulu into enkulu kakhulu siyabona umculo wakho siyawuzwa abantu bayakholisa vele ama-album singaqala ukwabalisa vele angaba yimiliyoni ngithi maningi kakhulu yeah so but ke engubizele khona Ndunami into encane kakhulu ke last time wachaya i-album raw single indondo zamachina yes so abantu bajabula kakhulu na ama phone call afika la ngapha ekampanini yethu athi bethi hayi thina since that time lawo wawuphathekile kuhlelo lwethu lama awards I remember yes so kwathiwa uthi thina ithe sinikeza abantu indondo zamachina wena ngwakho lapho ngakudefenda ungabe ungakwazi ngakudefenda ngathi hayi indoda lana izange itsho njalo uthe indondo zamachina ebexoxa lababhururu bakhe ngale ukuthi ngobani lami nginje ngibazi why ngisho kanjalo ngakudefenda ukuthi awuzange ufake igama lecompany phakathi okay alright so unless until namhlanje sungangitshela ukuthi hayi ngangidefend into engekhoyo wawusithi inkampani ezakithi I can say namhlanje phambi kwabalandeli ukuthi mina wawudefend into engekhoyo yebo wawudefend into engekhoyo ngangivele ngitsho khona lapha engikhona kwezakithi okay hayi asibonge ke anyway andiliyazwela abantu bakithi then ke emavikini ambalwa ke wabe sewubuya ke ngengoma nayo uthi hayi kuthiwa ezakithi singenisana ngobungane kanjalo njalo in fact awuqale ngibulisa ababukele emakhaya nyababulisa lonke bafowethu nabodadewethu nabubo bonke abathanda indodana kamaMkandla mina ngithanda ukukhuluma nje yonke into all out kwenzela ukuthi kube nofakazi ezakithi TV njengoba namhlanje zingibizile la zingibize ukuthi zizongibuzisisa zingiphenye kabanzi ngesingili yami ethi suka endleleni ebandakanyisa ezakithi nabanye abafowethu ababandakanyayo lapha sesizoyilungisa indaba yakho namaduzane njengoba limbona ngizolungisa ezakithi akizange zingisuthisise since ukwenza kwazo uhlelo undoda wezakithi I've been working with him for a long time esenza ama video amahle siwabukela kuma live video ku Facebook and sibuka endaweni eziningi and into engayibona ukuthi mina eyami video angaze ngiyibone mhlawumbe engipromoter funa ukuthi nami abalandeli babe ngazi I can say ofuthi ukuthi asingayihlephunela iphezulu njengoba lami ngizathi uxolisa sibuyele kancane emuva asiqale lapha kundaba yama awards insolo yakho lapha mawuthi indondo zamachina yayikuphi engcene ngathi endondweni zamachina laphala most of the time into engiyaziyo ukuthi even uma sidansa if mina nawe singama dancers ngingasho ukuthi I can dance best than you when you can dance best than me so kulo ma award I was expecting myself to be the best than the others so at the end of the day ngabona sengiluzi so ngingasho kanjalo so ukuluza kwakho yikho okwaba buhlungu ukuthi roughly uthi sakugqila maybe yeah with my pain ngacount maybe ngirothi yaba kanjalo okay it's very unfortunate ukuthi science research ukuthi maybe uzabe usitsho njalo ukwenzela ukuthi sibuye nama results ama votes I think what ngafuna nje ama vote aboniswe kuphela no that much we have to go back sequence ukwenzela ukuthi inhliziyo yakho ikhululeke ukwenzela inhliziyo yakho ikhululeke ngoba into A1 uzananzelela vele legama lecompany ezakithi so lapha wena mawusubuya uthi siku excluded that's very painful ofuthi ukuthi thina injongo yethu asisayenzi so singani siqhakathekisa abanye
ukwedlula abanye. Yeah, So that was the point. yes. That was my point, yeah. But it's very unfortunate ukuthi you feel that way. Maybe kulo munye la ekhaya la who feels the same. Yeah. Ikanti ke ungabala nje i-root book yethu. As long ungakithi thina umthetho usimple. Asilandaba le message ukuthi inhle or imbi. Okay. Thina sikudinga ukuthi i-message iyofika ebantwini. Okay. Kuphela. So ukuthi izathandwa ayisozithandwe akusimsebenzi wethu. Thina sikudinga ukuthi i-message ihambe ebantwini. Yabo. So then angifuni ukukhomba ngomunwe ngithi wrong ngoba nawe unezakho izizathu ne. But I feel ukuthi awusahambanga nge the way esuthisayo ngoba ama platforms ukuthi ufinyelele kithi awukazi ufike ukuthi hayi kuvaliwe ema-ofisini or ukuthi ifona ingeni. So kwakutheni ukuthi ufone ukuthi hayi no madoda kanti why ngidliwe. Okay. Lapha siqale ngendondo zama-China. Okay. Laphaya ukuthi why ngidliwe into yangenza ngafoni. Ngaba mhlawumbe nokwesaba ukuthi ngize ema-ofisini. Most of the time mina as a musician ngicabanga ukuthi ngitshela abalandeli ngibona ngathi is the solution ukuthi abalandeli bakwazi ukuthi i-hero yethu lapha labasha ngo-69 kanje. Okay. Ngingabe ngithanda kona lokho. But creating i-controversy or rather ngithi ukwenza isivunguvungu enkomishini etiye, is it useful? Sometimes. Oh, uyazi ukuthi why uzwa ukuthi sometimes because namhlanje ugcina usubona lathi sesikubiza ukuthi emqondweni wakho I can safely say when uthi sibe siku-ignore or sawu-ignore from the word go. Alright, I think uzitshela njalo wena. Ikanti-ke ama-office umnyango we-ofisini awukazi uvalelwe muntu wakithi i-phone number ayikazi ukuthi kulahlekele. Ungazi kulahlekele the next person uyabe nayo inamba ye-office. So ukwesaba usesaba bani. Uyabona ukuthi into engayisaba ngathi ayikho futhi ngoba isivunguvungu leso sisenkomthini singenze kaze kafika ezuse namhlanje ngikwenza ngithi I'm in already. So okay. So kungabe kukusebenzele yes ngiyakuvuma. Kodwa ke okuyiwani ongawunanzelelanga. I think kuma CD wakho lapha kubhalwe all rights reserved. Uyayibona le line. The owner and the producer of the work reserve all the rights. So mina ngathatha umsebenzi wakho ngiwufake ebantwini without your consent. Ungangibophisa ngibe sengisithini? Ukana ayakuvumeleke. Wena wakucabanga ukuthi why singadlala umculo wakho ngoba wena ungathonga. Angizange ngocabange lapha. Hayi lapho So thina sirongo ngapi ngokungadlali umculo wakho labanye. So actually into mele ngiyenze is to follow up the rules of Ezakithi TV because angizange ngaye ema-ofisini ngayo ukuthi kusebenza kanjani. So mina Ezakithi ngiqala ukusebenza nayo from phezulu ngangazi ukuthi impande zawo zithini. At the end of the day ngayibona uburongo. Phela buka asithathe nalani sentence wena all rights reserved. Just that one. So wena manje uzawuthi usuthola umculo wakho ususebandleni kuthiwe public performance and broadcasting is reserved for the owner and the producer of the work. So wena lapho it's just those clouds uthi ngithi as i-company ebele abantu bakithi. Mina ayikho into engishoyo but to promote someone let's say mina ngiyakuthola wena mhlawumbe wenza umsebenzi wakho ngikushute bese ngikupromoter ukuthi abantu bebekwazi I will be not selling that thing ngiyabe ngikupromote. Ithi owner produced by angithi umnikazi womsebenzi angithi uzananzelela ngiyathola ucula estradeni I know yakushuta asina problem. Asina problem. Umsebenzi wezakithi wona uyini is to advertise abantu noma you have to go to the office and register ukuze upublish. Thank you. Ngibona umbuzo la omuhle omunye umuntu la ngasizakala thina sikhangelele ukuthuthukisa into zakithi. I-challenge uphele khona ukuthi sokungani sikhuphula umculo kuphela. Yes, ikakhulu irumba. And baningi incwadi zifika abantu becomplaina ngento naleyo ukuthi kuthiwe sikhuphukisa irumba. Ikanti-ke i-focus ayikho lapho. Lawe nxa uthi kuthiwe udayisa amatamati you want us to promote, we can do that. So anyway, back to umbuzo wakho.
ukupromoter, you don't need to register with us. Letha umsebenzi wakho. Abanye ba-emaila, abanye ba-squadela via WhatsApp, sokuya ngokuthi yikuyini. Yabo. Okay, So yeah. but asingeke sithathe umsebenzi oproduced uwe siwufake ebantwini without your consent. Alright. Yiyo leyo eyokuqala I leyo. understand. That's why you have to understand ukuthi kulabo risa especially nxa ngiyabe ngikhuluma ngilapha eSouth Africa. Ekhaya silabo zimura le. Yeah. Ngamasotsha ngamaphoyisa alinde khonokho ukuthi linga-exploitwa njengabaculi. Yabona. So ukuthi thatha umsebenzi wakho wena ungachanga ukuthi hayi nangu umsebenzi wami ufakene ebantwini asivumelwanga. So then it's unfortunate ukuthi wena on your part you took it upon yourself ukusi-attack. Okay. Baseless ngoba awula sizathu unless and until namhlanje 92 uthi ukuthi hayi ngili-attack just because of 1 2 lapha sisesekundondo zamachayina asikafiki na. Mina I think isizathu sami enginaso ngesokuthi angizange ngaba ne-information yokuthi ungena kanjani kwezakithi, uqala kanjani kwezakithi ngoba most I think mina izakithi TV ngihlanganelayo endaweni eziningi besenza ama-videos nami ngikhona. Lapho liqiniso otherwise maybe you amongst one of the first abantu abakhulisa inkampani. Okay. Amongst. So then ucabanga ukuthi ungathi ukhulisa into oyikhulisileyo phinde usulahlelwa ngoba sokulezithelo. Kwenze phela ungakhulisa into zibe ziningi ubone ukuthi lesi sihlahla engasikhulisayo hayi asisesizala kancane ugijimele lezi ezizala kakhulu kunjalo. Into ezakalayo. No, it's fine, it's okay. Umbono wakho. I'm just emphasizing. Yes, umbono wakho. But ke into eyi-one mina engibone ngani awusayinanzelelanga ucraft yakho ukuthi abantu bakithi uzananzelela, that's why sithi ezakithi sibalutshwana kakhulu ukuthi singabe lokhu sixhophana. Alright. Angazi ukuthi wakubona nxa utshaya imetsi khona angazi. So ngikhulunyiswa yikuyini ukuthi uthe wena ukuhlaseleni kwakho lapho mawuthi indondo zamachayina thina injongo yezakithi ikukhuphula into zakithi. Singe ngakhuluma nyakuphinda asinakile ukuthi yikuyini. So I'll give you ukuthi otherwise ngesikhiwa ngizathi we are trendsetters. Sabe sikuyindlalela indlela yokuthi hayi no fana Ndodana kamaMkandla nansi indlela wena usuzazihambela athi ukuthi sithi kwakhona thina woza sikuhambisa siyakukhomba indlela ukuthi naye. So that's why uzananzelela sikhuluma ngendondo zamachayina. Imbangela wena uthi wancishwa indondo ku-Ezakithi Awards. Ezakithi Awards wasn't meant ukuthi very anyway lapho kugijinywa khona kulo number 1 lo number last. Yebo. Yes, so ungabona sokusiba labo number 1 abayi-10 kuba nzima. hayi sokusiba ngokunye. Kodwa phela kwesisikhathi into engiyibonayo kungenzeka ukuthi ngigijima nawe most masisekhaya ngigijime nyakuchiya uma sesiseground sokutholakala ukuthi mina ngeke ngawa mhlawumbe ngavuka wena wagijima wafothwa usunjini. So ngiyakwazi ukuthi umuntu kanjani. Yes lokho kuyabe kusiyanga emncintiswaneni. Okay. Ikanti ke laphana kuma-awards it wasn't meant ukuthi kuthiwe uzibani uyakwedlula. Okay. Hayi, he was good for that day. Hayi ukuthi ugudu italent lakho mina ngisoze ngilisiphune. Okay. Angisoze ngilisiphune. Sengingachaya enye inothi emnandi kwedlule yakho. Kodwa wena okukuwe angeke ngikusiphune ngokuhlanyelekile. Yabo. So ngifuna ukubonisa isithombe esiclear. Kuma-awards laphayana Ndodana. We meant ukukhuphula into zakithi. Kunini abaculi bakithi besenza, hayikhona abaculi, abantu bakithi besenza bezama to be recognized ngoba phela you have to nanzelela ukuthi uzakhanya ukuthi amazima sengakhohliwe but kulabo manama awards labo Zima awards labo ma-BAA Blawa Arts Awards ngubani i-artist lakithi elibest eJozi ongabaqamba ukuthi hayilwana wangenelela wathola. Uyabona ukuthi kuyivela kancane. Yazi ukuthi kwenziwe kwini ukuthi onke umuntu ubhekela iside lakhe. So those awards were designed and meant to cater abantu bakithi, strictly abakithi.
sili-encourage njalo silibonga imizamo yenu. Hayi ukuthi sithi siyaliqathanisa sithi ukhanda mhlophe ugijima ngcono kulo. No, it wasn't meant for that. So wena you might feel ukuthi khona waqilwa, yes, right. Maybe labanye abangu-10 abangu-15 labo they feel the same. Ikanti ke laphana okunye futhi nje besemphendula lo ngabuzwanga. Kwakuyindaba yama-votes more than judge. Okay. So ama-votes laphana uzananzelela ukhona omunye owawenayo wawiniswa ukuthi yena wayele mali eningi. I'm sorry to say that. Wafika no. Kwakuvotwa yes. Okay. Ngama-SMS angithi. Alright, yeah. So lwana undoda yena wahlenzana wabiza abalandeli bakhe wathatha imali wafaka lapha wasithi wonke umuntu akavota. Okay. Overnight ama-votes akhe ahlaba. So i-craft yakhe lobe ingekho nhle kodwa ama-votes ayamvumela ukuthi abe unumber 1. Uyazizwa ukuthi ubuya back to kwinkulumo yami ukuthi mangivele ngikwazi ukuthi ngiyakuchiya ngiyabe ngikwazi ukuthi ngiyakuchiya. Hayi, angisangawuphikise. Okay. But andilapha ngizama ukubonisa. Yes. So then umuntu lwana ngicathi khona yena imali yakhe yiyo eyamwinisayo hayikhona ukuthi yes, I can safely say so. Anti-assessment yami. Then sokubuya ukuthi why second edition ingasayenzakalanga. Kusuke yonke ihlelo lonke lwaso yonke into was on point. Kwagcina songena icorona. Okay. Sananzelela vele we've advertised yonke into was wathatha kodwa okwachaya nama nominees afakwa la. Yes. Then into yachayayo last minute umuntu wayethe uzafaka imali la wabe withdraw. Okay. Yabo so kwahle kwabanzima ukuthi eqaleni sasikhiphe epoketini then okwesibili wayesethembisa ukuthi uzafaka akusaphumanga lutho ukuthi sime and lawo ayezasebenza kanjani bazosebenza ukuthi sesidinge ojudge ocwepheshe sikwazi ukuthi lwana specialize nge-rhythm let's just say nxa kuroom. Okay. Ubukhali rhythm uyakwazi ukuthi rhythm ebukhali yipi engekho right yipi abe ngujudge ayikhona ukuthi sicele ama-votes enu ama-SMS ngoba disturba ngoba wena mawule mali eningi uzagcina uphinde uwina futhi uyakunanzelela. So lawana abantu angitsho ukuthi mina bonke bawiniswa imali zabo hayi ama-SMS yiwaba maningi kodwa so wena engxenye awukhankasanga enough wakwaucabanga khona ukuthi maybe awukhankasanga enough kodwa wakhetha ukusihlasela bophela hayi. So then it's unfortunate ukuthi ukunanzelela okunye. How much did we spend on that project? I think you spend a lot, but imali yangikhona ivela ngaphi kubani? Lapho angizange ngikulandelele lokho. Angizange kulandelele lokho. Kodwa mangibuka into zakhona zaspendwa bona. Yes, so then imizamo yokuthi sikhuphule into yakithi it wasn't meant ukuthi itho siqathanisa abaculi bakithi. So ukuthi wena you feel ukhokhona ukuthi hayi mina ngibest kulozibani. Vele ungaba best but on that particular day you were not. So ukuwa ukuthi ukhona sufile. Yeah. So kufanele khona ukuthi ucheck ukuthi okay lapha nozibani ngeke ube unumber 1. Ikuyini okumenzileyo ukuthi abe unumber 1. Okay. So then you take it from there. All right. So then sokubuya lapha ke angazi kungabe kulezinye engeke ngazithinta or ezingafika ngendlebeni zami kodwa ke le engithi engiyazi kahle ile release yakho yamanje yokugcina. Okay, yeah. Yes. Angazi wadibana eHarare leza kithi ngakuthi. Yeah, but this was the way engayisebenzisa to provoke. Why? What for? Uyazi into bengiyifuna kumanje bengifuna ukuthi ezakithi zize zinginake ukuthi hayi lapha kanti kwenze njani into eyi-1 ongayinakile. Wafika ema-ofisini wathola kuvaliwe yini umnyango nango ama-phone number nawo. So wafika estudio esethi wathi hayi asikufuni Ndodana kamaMkandla. Hayi lapho angithi ezisibuyele emuva sathi ama-registration wakho ukuthi kuregisterwa kanjani. Kuregisterwa asiregister umuntu na. You just come and say kuya lo msebenzi wakho nawo nanku madoda nanku umsebenzi wami ngicela niwufakele ebantwini. Simple kufanele ube especially nxa wawukhuluma ukuthi ama-videos sifaka nawo bungani. Ama-videos has to go for quality. Ama-requirements omunye umuntu angabe bukele endlini. Ama-requirements ukuthi kufanele ibe yi-HD
lokhu isingedluleli ibe full HD 4K 6K siyangangani but akufanele ibe under HD high definition. So wena ama videos akho mahle 100% vela sinike sikhuluma sithi so we don't need ukuthi sibe sishona sithi letha siyibone qala siyayazi yabo. Then from there suletha sesikufakele ebantwini. Simple as all that. Ukuthi ngaphi kutheni wena wabuzwa maybe ngoba kungenzeka ukuthi kule message yafikayo engekho right endlebeni zakho usichazele ukwenza ukuthi sikuqondise. I-message ayikho eyafikayo. Mina yindlela engangihlale phansi ngingekho ngadrafta. Uyabona most of the time uma udrafta uwedwa kunganamuntu ozothi this draft is correct. So correct or wrong. Yeah, this draft is correct or wrong. So ngeke ubone ukuthi into yenzile right noma right. So this was the way ebengizama ukuthi ezakithi zize zisho ukuthi no, this guy exactly umi kuphi ufunayo. Ngoba phela into eyi-1 thina as-evaluate italent lomuntu. Okay. Hayi thina esikufunayo ukuthi ngoba okuyi-1 omele u-understand ukuthi kulako kati komangolo kulabo ngulube uyangithola. So kokati bageza ngamathe. Okay. Uyakwazi ngithi kongulube bageza ngodaba. So ikati lilelungelo yini lokuthi litshele ungulube kwakhona ingulube yona yazingcolisa ngodaba? No, angithi into yakhe vele bageza njalo. So ingulube ilelungelo into lokutshela ukati kwakhona njengageza ngamathe yabo. So thina sila lungelo lokuthi sijaje sithi ingoma zakho zimnandi oro kanjani. Okay. Abantu phandle yibo thina wethu is to deliver i-message kuphela ukuthi mnandi ukuthi imbi kuzosakela ndawo. Okay, ayilokho ngiyakuzwa. So then wena mawusihaye wadibana le drone yezakithi Harare yaseyokuwa wayibona kuphi kwakhona? Iyakuveza leyo yafa. No, that was the way engazama ukuprovoke ngayo. Until they understand that ngoba phela wena ukwenza kwakho awuboni ukuthi kuyabulala umculo wakithi. Njengoba utsho wena abalandeli abaningi abasayithandi indodana kamaMkandla abade bengilandela most ethi hayi indodana iyathethisa kwesinye isikhathi angithethisi ngiyasolution. Solution ngeviolence. I-violence mina ngibona ukuthi kimi iyi-solution kanjani ngoba ngiyabe ngenzela ukuthi uma like sithotha sibone ngasolinye mina nawe ngiyayibeka kubalandeli babekwazi ukuthi oh there is something between these two guys yabona base bebona and then babekwazi base beyicubungula ibisifika kuwe futhi ngeback door uzabuya kibo ndoda asilungise le ndaba le silungise. No phela lapha mina I feel ukuthi uzincoma ngento e-wrong. Okay. Ngoba into e-1 udinga understand sibalutshwana kakhulu for that into leyo ukuthi especially ku politics bathi ngangcono ube phakathi endlini uchamele phansi kulokuthi ube phansi uchamele phakathi. Okay, ngiyakuzwa ke. Uyabona? So wena manje njengoba uchamela phakathi so thina esiphakathi senzeni? Mina angisakuzwa ngekuzwisisa kahle. Maybe usuhambe kakhulu. Uyenza whatever ama-free for yonke phakathi emculweni wakithi. Uyazi mawusho njalo ne ngiphinde ngibise angithi angizwisisi kahle. Ngifuna ukwazi ukuthi sibancane ukuba njani. Okay. Yeah, no. Sibancane. Sibalutshwaneni ukuthi ngaliphi. Alright. Okay, good. Alright. Ngeke ukuthi wena wenze izinto ezirongo just because uthemba ukuthi sibancane. Okay, mana ngibonise ngikuphendule lapho mawuthi nxa ngithi sibancane ngikhulumela kuwe. eZimbabwe sibalutshwana. Okay, our tribe. Vele sibalutshwana eZimbabwe. Okay, population as a whole. Engcenye kade sesingu-20 million. Okay, yeah. Ku-20 million engcenye angikho sure ngixolele bantu benkosi angizange ngathi singu-20 million. Singabe sesingu-20 million. Yeah. Then ku-20 million i-75% ngabempumalanga besishonela. Yes. Automatically omunye umuntu ngingakhuluma njalo uyacabanga ukuthi i-25% le eseleyo ngamaNdebele.
akusiyiyo la amaNdebele is 13%. Then le 12% yikho kungena khona amaTonga, amakhalanga, what amanye ama-tribes la. So then okay fine, asithatha i-20%, i-25% leyi 20 million ibe ngithi ngeyethu amaNdebele. So we'll be talking about 5 million people. 5 million nganthi amaNdebele sengi-encompasse wonke ama-tribes asakhethi angithi ku-25 ku-5 million leyana kulabathanda isicathamia, kulabathanda irege, kulabathanda irumba, kulabangavela abangalanda balomculo ku-5 million. So ku-5 million yona le uzathola ukuthi kurumba maybe sithina sesile 200,000. Ku-200,000 yangikhona abathengayo ama-CD uzagcina sesisele maybe le 20,000. So ku-20,000 nxa siyabe sesilokhu sisenza sivurinkanya kanje sikhipha inhliziyo kuyagcina kusele 5,000. Ku-5,000 leyo kumele lishare Ndodana kamaMkandla uzibani i-20,000. So uzathola malini. Okay, ayisengiyabusisisa. Kusho ukuthi wena in other words uthi ukuthi you are advising me ukuthi ukulungisa into ngempi is not right. It's not right, brother. Sorry. Okay. When uthini? Angithi mina no, I must take that advice from you and then ngithathe neyomunye. No, ngoba because i-challenge ekhona nduna yamazukweni ukuthi sibalutshwana ukuthi siqala ukuxabana thina sodwa. Yabo ukuthi sihlasela abanye abantu phandle. That's why ngizwe ngithe kungcono ukuthi uchamele phandle kulokuchamela phakathi. Okay. Yazi into etabetsha even though singaba kancane ngeke iphele. Hayi akusinketha bechayo. Ngithe ukulwa. Okay. Ukulwa. Phela mina yabonani ingoma zakho mina engcenye from first album. Yeah. Kodwa angikaze ngithola ithuba lokuthi ngizilalele. Okay. That's why angikuthanda ayikho into angikuthanda. Akuso kind of umculo engiyothandayo. Okay. Kodwa you mustn't take offense in it. Kulomunye umuntu okuthandayo. Okay. So angingathi mina ngokuthi wena umculo wakho ngiwuthanda ngibe sengikhuluma kabi ngawo. Angilalungelo for that. Mina ngoba owami lami umculo engiwuthandayo ungangawuthandi wena. Okay. So kufanele ngikhulume. So okay, like as a producer I can say. Yes. Wezakithi. Yes. Unawo na umculo othi lo ngiyawuthanda lo angawuthandi. So how do you broadcast umculo ongawuthandiyo understand kanjani? Minengi kakhulu. Okay. Minengi kakhulu. Kodwa ke ngokuthi that's why ngifakela isampuli ukuthi ikati lengulube. Alright, just when we are broadcaster ukuthi abantu ukuthi awukho mnandi kini akuthi ukuthi the next person angela uthanda. Okay, lapho angena into mina ngikhala ngakho i-violence yakho emculweni werumba. So khala ngawe khona i-violence okhuluma ngayo yipi ngile yazakithi that we are against ezakithi and Ndodana. Okay, ifuna Ndodana kamaMkandla against abaculi, against everything eyakithi. Ngoba yazi ukuthi ngoba ngani ade ngizo-understanda especially futhi ukuthi khalesi ngicela angixolele lapha khona uBonzi angingeneli indaba zenu. Kodwa it's not healthy for entertainment industry yethu. Angiyali mina ukuthi singangaboni ngasolini. Okay. So alright babe kahle sesindabeni kaBonzi. Hayi ngithe angixolele ngiyathinta ngiyakudla. Anyway singafika lapho singakhuluma lapho mabona afuna ukukhuluma ngabo. Kodwa asiyolungelo la ngoba yena akekho la. Yabo. Ngoba mina into engayitsho ne njengoba wena suze wafika kuyokuthi abaculi. Meaning ukuthi there is someone maybe wafika wakutshela ukuthi neNdodana is against ubani bani. So I just emphasizing lokho. Mina abaculi abaningi kakhulu. Okay. Abaningi kakhulu. Vele angibi angithandi public kodwa ke indaba vele akula zingaba yi2 ezingeqala. Alright. Ukuthi ke sesiyakuya abaculi public. Yeah, okay. Akuthi kancane indaba yabaculi mina ngidiscover ukuthi lama bathi ayikho right abantu abaningi lami ngize ngayibona ukuthi ayikho right. Ngayisukumela sahlala phansi nabafowethu in fact isukumelwe ngabantu abadala ukuthi hayi Ndodana sekwanele
even ama-fans manje siyacomplain ukuthi hayi madoda into enziwa indodana siwesi. Bakhuluma lama abadala sayikhulumisana sayilungisa labafowethu, so into eseyisele ukuthi ivele emphakathini ukuthi hayi lokhuyana sekuphela. So angeke ngiphawule kabanzi entweni engayaziyo. So fine khona amahlebeza ngwazwile khona ukhona okunye okwenzakalayo, but ke mina lapha njengoba ngingawo wena inhloso bekuyini phezwa yonke lenyaka? Mina ngizokhuluma iqiniso lokuthi abantu abaningi ngothothi uyabheka even bona laba abacule kuhlaselana lawo, abantu abaningi bathi indodana yayifuna udumo ngozibani bani. Thothi labo bantu labo sakayini kungamanga yini khona ukuthi cha kuyabe kungamanga ngoba abantu laba engikhuluma ngabo saqabana bengakadumi emuva. So uyabona ukuthi ungafuna umuntu owayekadumanga ethi sedumile. So ngakho khona la xabana le why suhlasela manje asinto yamanje into yasuka kudala. Cela impawu ezimbili ezikhomba ukuthi hayi for sure into yakudala. I'm sure ngoba phela mangithi nyabisele ngoba I'm sure into yabo ma 2018 from 2017. All right. If mawuthi 2017 asithathe ke mina ngizaba liloya lika Bonds. Okay. Mr Bonds ngiyacela loba ungasoze ungivumele kodwa sengizithathele. Ngawuthi wena into yakudala uMr Bonds ngawuqala u2018 uBonds vele already besedumile. I'm not sure ukuthi uvedumile uBonds mina mambheka ngabo ma 2018 hayi lolu dumo analo lwamanje olwabo 2018 lolwamanje awusoze uthi umuntu ongene esikolo ngo2018 ukususithi wena umazi sengigrade 2 so uthi ngoba ugrade 1 awumbonanga ukususithi kayanga esikolo. No, mina lo muntu mangibheka ngihlangane naye vele sisase primary manje noma even sise secondary shothi mina ngimazi sase primary wena umazi sise secondary thathi back le emuva. No phela first album engene studio Bonds ngaso 2010 2011. Then hathi ukuthi singasabalo ukuduma ngoba singafaka ibalelo ukuthi duma selingani liya distorta information. So but Bonds has been into the public eye even before our record. So wena eyakho ukuthi ukuxhophilisho uxhophe 2018 yazi ukuthi uBonds ne. Yes. To be honest to you uBonds akusingani wami njalo mina ayafanele ngabe umngani wakho. Yebo. uBonds isangazwani ngokusebenza la ithola izikulumo ziyahlangana lapha nalapha uyathola uthola ukuthi mhlawumbe siyabuzana umunye la uyadelela kanjalo sakhophana la. So mina ngaqala ukuthi ukukhipha into lengcono ngiyitshelela abantu izoba isolution into engangicabangile ngingedwa ngithele phansi ijita lo ngamtshelela abantu kuzoba isolution uyabona. So I know sorry ubamba umlomo 19 20 21 22 so that's 4+ years so ikuyini sokukulungele wena on your part ngokuhlasela uBonds on your part osokundungele ngokuhlasela uBonds umoya wami so right la into wazenza kimi uso right sengisuthisekile ngicela sengi right lamanje abanye ngi right ngoBonds ngempela hayi kungayisi ukuthi umdlela umona nje hayi lutho hayi no ukhuluma iqiniso siphambi kwekamera hayi umona ngizomdlela kanjani ungadlela umona umuntu ongamazi la buya khona la ahlala khona nokuthi uzalwa kuphi. So manje wena okusolayo ngodumo lwakhe yikuyini? Cha lutho uBonds yazi mina ngitshele wena loya lakhe secret ne ephambi kwabantu bebheke uBonds mina ungene eqala empilweni kunami. Yes. Ukuyambiza kwami ngisomfuna ukuthi azongenzela ama bakery ngangimfevile. Good. I used to listen to ingoma zakhe. Yes. Before ngizithanda ngamfeva ngam-understanda but I was not expecting kulokho kwakuzenzeka njengoba kwagcina sokwenzeke kanje. So wena kungayisonhliziyo ebuhlungu angitsho bona usugcina usenza awenzanga lokho kwenziwa ngundaba utshekile ukuthi kuthe uMadlela wayala ukuthi asebenze naye wagcina la esemkhiphela. Mina uBonds kazanga yala uBonds walandwa yimi engamlandayo wafika wathini uBonds ku ngathi ndoda okay wamcela ukuthi lisebenze wabe sesithi ngene wangincedisa vele. So ngakusizanga ngendlela yakunathisa ukukholiswa amanzi indlela wangisiza ngayo yangisothisa. So then wawususolana wathi usucela kwesibili wabe sesala
hayi kwesibili zange ngicela So and futhi mina into engizokutshela wish or I'm not willing ukusebenza naye more unless mangabe kuthothi siyadibana kwama-shows kwenye indawo ngaba enough ngoba into engangifuna ke wena ngoba uBonds has said this, has said million times ukuthi yena akakazi axabane lo muntu maye khona umuntu amhambanisileyo uyamxolisa. So wena wayekusho kuphi? No, it's been statement leso has been on the public domain ever since. Yes, kakaze othi yena kakaze. Mina sisubonds sagcina ukukhuluma ngefoni ukuthi omunye ndoda akenze kwakhe nomunye kwenze kwakhe. Sagcina nalapho mina into zikaBonds azisekho engizaziyo. I know, but at least now kusengikwazi sithi. So wena awusoze uthi wena this week indaba yakho bephezulu kwaBonds, next week indaba yakho why uBonds in particular ngoba ngisoze ngiqamba abanye encenye abanye lapha ngifuna ukufaka entweni ukuthi angifuni ukuchaza effect kubantu ukuthi kwenzakalani ngoba kuzoba long story just and then mina njoba sengichaza ukuthi into yakhona seyinto nje esikhathe off ukuthi hayi ayiphele isisiye kuphelele. Yeah, so lokho ukuthi wena kuthiwa uyisitabana ke lokho ukuthi bathi ngistabane in fact yiyo inkulumo eyakhishwa nguBonds tshela abangane bakhe bagcina into yakhona isi-spreaded yahamba. So wena yikho lapho elaxabana khona. Yikho lapho saxabana khona lokho ubuya kahle mawutsho njalo kusho ukuthi wena uvele yinto yasixabanisayo mina naye. Yebo ukuthi ngabuza ukuthi lobo butabane lo ubuthathe kuphi ngoba mina ngumuntu owangisiza kahle engincedisa sisizana. Umbhadalanga ke? Ngambhadala enough even ekhona la. Akusalanga nyana ukuthi angimkoloti next. Yebo ngambhadala enough imali ayibizile yena. Yeah. So angisazi ukhona omunye umculi futhi na ogibele phezulu kwakhe kungoma yakho le yamanje. Angazi banengi kodwa ke ungangiqambela ukwenza ukuthi bangabalekele ekhaya. Umdudu zikolide. Yena inkinga yakhe lawe yini? Umdudu zikolide into esayixabana sayabancane kakhulu ngoba umdudu zikolide sabanga nje into encane sisemagroupini kuxoxwa ngengoma yakhe in fact babe ihlaziya. Nami ngokuphangisa kwami nokuba lolimo olusheshayo ngahlaziya ukuthi ayingoma le iyabheka vele. So saqabala ngalokho umngane wami sagcina singasazwanga litho wagcina sesisela. So then ngiyakuzwa lapho nxa ngiyawezwa ama voice what mawuthi wena uthi ngu-Orosi uDudlini. Liqiniso ukuthi wawusithi u-Orosi usithi uDudlini? Ngatshela uDudlini uyi-Orosi ngisho ngangisitshela nje. Why? Okutheni na mina into engingazange ngithande uDudlini wathatha igama lika-manager wami ufounder most lo founder kabatholani kahle umanager wamfounder so bagcina uDudlini la sezibiza ngefounder. So sahlala phansi siyinkampani ukuthi no this guy why ethatha igama lika-founder after ekhona emculweni isikhathi ezozibiza ngefounder. Okay. Ungiqondise khonapho. Elokuzala igama lakho bani? nguPromise Mkandla. Uyamazi uDJ Mapresa? Yebo ngiyamazi. Igama lakhe lokuzalwa bani? Promise. So wakuthathela igama? Hayi akazange. So manje why wena uthi ufounder wathathela igama? Wena let's say manje uthola uDJ Mapresa sezithi nguPromise Mkandla. How am I going to feel? No, angifuni ukuba ngiloyal abantu abaningi. Okay. Kodwa angithi uthe uDudlini wathathela ufounder igama. Okay. Wathi ngufounder bani? Ngufounder nje usibiza ngefounder. Founder yaseGwanda. Yena wathi founder yako pandemic. So ukuthi manje umthathele ngakhathesi kulezi inkulu zekhezi, kulezi inkulu zekayi last month ade kukhiphi ezinkulu zelupani. So ngubani otshontshela omunye kwampa igama? So kulo munye otshontsha igama kona? Aleyo sayihlalela phansi sibili sayigcina sikhithiwe lami leyo ngathengiswa nje isikelebo. Leyo ngayithengiswa nje isikelema le. So ubungozi awuzange wakubona? Ubungozi azange ngibubona. Yeah. So usubaqambile bathathu ngubani omunye ngimeqayo? Ubani omnyosele baqoqobe. Ngoba uzangixolela I was forced ukulalela. So uyabona nxa uyabusulalela udinga wena lapho uthithwa wena uthi okwana la. Oh okay yes. Wathi uyabonga uPK ukuthi kufisela ukuthi ube right. So mina uPK ngingathi ngimbuza wabe sithi yena kazange atsho njalo. uPK yena uthi wena
la lifanele lihlangane ku meeting. Okay. Then meeting yangikhona which ngizayisayenza ngiyayiqalwa nguwe futhi. Akusho ukuthi umdala uphike no ngizwa ukuthi u10. Okay. Kwakufanele lihlangane. Then wa-postpone ama-meeting wabe usugcina usufona usithi hayi awusongenze ngingasafiki ku-meeting ukuthi angizwa kahle. Yena wabe sephendule sisithi hayi ngifane ekhaya nxa uthi awuzwa kahle khethu elisuku. Washo njalo Kodwa hayi ngendlela wena phela ngakhona. Cha umuntu mayethi ngiyabo akazange ethi ngizophola kanjalo mayetho njalo ethi get well soon. Akathi wayechaza. Kodwa hayi ngenzi wena phela. Hayi mina kanjalo. Phela songani wathatha ifoni wafona special ukuthi hayi fane ekhaya ngizothiwa vele kwebhula kwembeso lapho hayi washo njalo ngempela lokho kuthiwa washo njalo wathi kimi get well soon sixoxa. So wena wabamba lelo lokuthi baningi abantu ukuthi kosuke kutheni nazo ngabale ndaba lapha. Baningi abantu asiyidlule lapho ke kuza ngubani omunye ngoba I was forced ukuthi ngizame uku research manje okunye sokubaleke. Omunye umthumi ngundaba ithekile. Uyathinteka undaba ithekile lapha undaba ithekile yena inkinga wena uthi yini inkinga? Undaba ithekile back to le emculweni emuva uma siqala wona uchuno wodlame nganginomunye umfana abathi nguPeter. Sorry ungakafiki ngicela ubamba umlo. So sule gama la sothiwa uchuno wedlame. Sobiza sithi uchuno wedlame. Back to le umfana loya wakhipha ingoma eyayinodlame. Wacela mina ukuthi ngilingise undaba ithekile njengokuthi wenzani. Ngamlingisa mina undaba ithekile ekwenza engomeni zakhe. Ithe mangimlingisile kwaya ngesikhathi undaba ithekile wahlangana nalwa mfana. Wafika wamgwajisa wathi hey wena sokushaya ngale ngoma yakho sokushaya konke lo promise ngathola lawo magama sengiwezwa kulo mfana. So ungazibuza ukuthi umjida lo uthi uzongishaya ngaliphi yikho lapha isporo istimela sasiphezulu. Uthe wena la uke wasebenza la undaba ithekile. Undaba ithekile ngikaze ngisebenzela. Kodwa awukazi awula link to him awula phone number awula ndlela ngithekile akakaza ngihlangane naye ifana nayo PK angaze ngihlangane nabo vele ngamehlo so sihlangana nje ngamafoni ndaba ngithekile ngikaze so manje ukuthi ufone ukuza ukuthi kari ndoda lapha sengisizwa usithi kuthiwa uthe ndaba ngithekile ngilafoni yakhe vele phela aso ku social media ukhona so number engayiswela phela ukuthi wena wehlulekani manje ukuthi ufone lapho ukuza ukuthi mina lokho most ngiyesingami angikujwayele ukuthi umuntu engaphambanisa ngimphonele okanjani angikwenzi lokho. Yebo. So ngoba kathesi bantu bekhaya so ngethuza ukuthi sithiwa siyithuni uthiwa uchuni wedlame ofuthi ukuthi le yinto phela esisazokhula musa. Uchuni wenkane awungeke ukhule. Uchuni wenkane wenzelwa leso sikhathi sisahlasela. Uma uhlasela uma uzingela ungazingela uzingele lento oyifunayo uyithole uyaqhubeka uzingela. Swabamba. Sengisangabamba. Njengobona la namhlanje khona ngibambeza kithi kasibamba sisemkodleni njengoba ngila. Yebo. Okay. So kodwa ke phela I problem ekhona ukuthi mina ngizwela lapho kulwa khona indlovu ngizwela utshani. Okay. Ngoba yibo most of the time okulimalayo. Okuyikuthi mina lapha yabe ngilingisa ngikhuluma ngabantu abayibo abathanda umculo wakithi lo especially mase sikhuluma ngechova. So wena mawusenza izinto zakho uyakubacabangele yini? Njengoba uza ukuthi ngithatha decision yokuthi ushuno wenkani uyagcina ngo2022. Akusena ushuno wenkani from 2023 going upwards. Uma ushuno wenkani sekhona khona abazobe sebeyiphambanisile indoda. Kodwa from now onwards sisiyale angicabanga ukuthi uzoba khona tune ezingithi ngoApril ngizokhipha i-album ezobe imnandi kakhulu abalandeli bezoza ukuthi this guy une talent uyakwazi ukubhala ingoma but why ubekenza kanje ngangizama ukulungisa indlela zami ukuthi ngilungele lapho kumosheke khona uma bese ngiyaqhubeka phambili. Lapho ngithi yabona inkinga ukuthi wena usuthembisa kodwa awuka-prove until kuze kube le proof. Let them wait for the proof. So iphuma nini leyo album? NgoApril. Ayikabi lesihloko sihloko. Hayi okuhle bantu bakithi liyazwela nansi induna lapha ethi yena April yaphakela abantu.
hayi laba abalandeli bakho laba bechunwe enkani awusabi yini ukuthi uzabaluza laba bechunwe enkani obechunwe enkani bakhona cha ngithi ukuthi phela nxa ungasagadli ngithi ukuthi awusabi ukuthi uzabaluza ngoba ndike kuboneka kungasabaphakeli they have to understand ukuthi into sesithini indlela yethu sishintshile sesihamba ngale manje ngoba mina I'm the steering ngiyaba driver bona so bazophuma esiporweni lesibangele kulesi so I think the last sesingaphomba ukuthi siqedelele la ngikhumbula i-DVD yakho leyana into yayinhle kakhulu is there anything along those lines esingayithola ama-videos kodwa let's hope abengasiwo ukugadla ama-videos amadla ama-video nginawo ku-YouTube ama-video mo yes but ngitsho ukuthi amatsha yes la amanye ngiyabona amanye ngawayenza after ayangini ngithi usabathembisa yini abantu okay alright ama-video vele ngisazowayenza vele like mangikhipha like bengicabanga ukuthi yona ushunwe enkani ngiwenzele i-video ngabona ukuthi no kuzoba inkinga kakhulu ngoba kuzodingekela ukuthi kufanekiswe lo muntu wekhamera ezawo kanjani so kuzaba i-process eningi lama-expenses amaningi sagcina sithi hayi asiyekele so i-album engizoyikhipha yiyo ezoba ne-video so why ngikubuzela lokho lokho ngizahle ngikudluliselela abanye abaculi abangabebukele manje ukuthi these days bantu bakithi umculo usuhlukile indlela ade sihamba ngayo izolo ayisafani la lesihamba ngayo manje abantu abasalaleli sebebukela kakhulu more than ukulalela so wena ungabulokhu ugijima ukhipha i-special ukhipha ama-album let's just say 10 tracks yes uzobakhiphile but uzaluza more. I'll advise out of experience ukuthi invest kuma-videos and put them online lokho kwenzela ukuthi i-fan base yakho ikhule ngoba abantu sebebalutshwana kathesi ama-DVD player sebebalutshwana kathesi abantu abahlala phansi bathi bafuna ukubukela i-TV kathesi is on the go wonke umuntu lapha ahamba khona uyabe phethe i-TV yakhe at any time nxa efuna ukuvula abukele akusafakelwa sikhathi akusela mgomo ukuthi kuthiwe ubukele into enje ngesikhathi esingaka so otherwise i-advise kubaculi ukuthi zamani u-investor kuma-videos liyalimala kakhulu kuma-audios kuphela anyway ilizwi lokugcina ongadlulisa ebantwini ngithi kibo bafowethu iyaxolisa kakhulu indodana kulabo abazwe ubuhlungu ngoba uthola ukuthi omunye uxabana lo muntu yena uthanda yena uyathola so uyafila iphela ukuthi indodana yaxabana leqhawe lami elithanda ukwenza so ayibafowethu sorry kulokho ngicela nje kudlule kube into esidlulile indodana ikudlulisile lokhana for the future ngibhekelele ukuthi ngilikhiphele ingoma ezimnandi ezizonijabulisa ngigide like as before bengikwenza lokho so ngithi good luck kulabo abathanda indodana okay njengoba lizwele bantu bakithi nawe singathi kube kuyi-special segment lapho ke sikweza kithi hlalani njalo bantu bakithi siyabonga siyakuthanda